Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa minal masjidil harami ilal masjidil aqsalladzi barakna haulah. Innahu huwas-sami'ul basir. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu huda. Hudan li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila. Dzurriyyatan hamalna ma'a Nuh. Innahu kana 'abdan syakura. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.